Ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People, FKJGP West Khasil District, kala penbena bahkan penlong dekat rali, bat jingalang pajba hanong stony, ban penbore ke sorkar jela, bahkan penkloy, ban penbejno, ya kejingnya kejaput apdeng kamegalia bat Assam, kabala sateng las lembah, uba Jisterland Lengkoi, Assistant General Secretary ke FKJGP West Khasil District, habakran cikilat patai kubor ulong, bakaseng kelarai ban penlong ke negara rali, namar kejing slam jong sorkar ban penbej upud usam bat ke sorkar Assam, kabala sateng mentala palat san pos nem. Ulong bakane kandai ru sibenta ban pentiknai kejing sngan jugi pajba kibai syong basa agi thain kapot. Ula pentibru bakarali kan sedang napo ko office tray kam jong kaseng FKJGP kamudan napo openi nong stony. Bat kan ya chadu yo nong stony bat on penkut ya kejing lang pajba market complex jong kasnong new nong stony. Namar kata ula kentui ki pajba ki samla bat kiri orang ba ki badan kejing sngok ya halor ka kam kapot bakin wan bani simbenta hakte kejing lang kinong ilam na ke FKJGP segme na shilong lambat kiri orang ba ni kithan kapod ru kinwan bana ajing kran hakte gesngi jangka sarkar mekraya ban penbet loy yo pud usam hapdeng ka jala mekraya bat Assam komta ka FKJGP West Khasil District kadap da jing sokya dabang UI baga jala mekraya mentak ladap san posnem tam Hendrai kelayat dalam ukut usam wabian. Komta kaseng daga jing sokya ba kan penlong ya ka jingyat pajba ha ka khat riu tarik leber ar hajar ar pun riu ba ka jingyat pajba kadai sibenta nagumta bandawa ya ka sarkar Meghalaya bakan pen step bat penkloy nagam taban penbej no kloy yo put usam hapdeng kajing ya kajaput hapdeng ka Meghalaya bat Assam bagi paradok prasnam jongi di basyang haput hidap kajing seir namar baklem uput usam ubabian kumta ka FKJGP West Khasil District kan penlong ya kene ga jingya rally nantai na upar new nong stony ban sedang na ka office rekam jo kaseng hangne hapo new nong stony mereka supermarket ban penlong da kajing yalang pajba bat ki nongkren kinwan madu ki nong yalam nang te na sengkemi bat ki ndamro ki rurang ba ki bawan nang te na bordar na kabenta ban pensyai bakai kejing angnut jong ka FKJGP ba yang nut badai ban penbej do mardor ya uput usam khnang ba ka jala Meghalaya mentak layat pembasan prosnem tam kejing yo jala dari klam uput usam kumta kaseng ka banjur ba lengba kane ka rally kadai tang kejing sedang bat ngin sa yo ya kaban ya hakiwairu ki district katkum kejing penbej jong ka isi jong ka sen nang tei na sentral budi kumta ka FKJGP ka khot ka wer nadu kiriu pajba kiriu rangba ki bedon kejing sokya na ka benta ban penbej no kloy uput usam bat ka khodro ya ki dekhot jong ka FKJGP ki bedon haki unit ki baper hapo jong West Khasil District bakate ka sngi bangin sedang ya ka jingyat pajba ngin sedang ka jingyalang ka belingkot nang tai no opar ni no stonya ka por khatwei beje bat nginyat nang tai hangne ha new nong stony supermarket komplek ka jingyalang kan long por si beje kumta gitu kiru rangba Tibadon ke jing sokya kumba ke FKJGP ke sokya khot wereki ba kinyo banwan bare simentalang khnang ba ka program ba seng kala penbej bandawa na kamta ban penbej yo pud usam lingba ka sarkar Meghalaya ban pensngau sa sarkar bangidon kam yo pud usam baskam khnang ba ipajba nong singsinong tibadon Kiba sa hagte jaka kaput kinamsa hagajing sir mensim